Sajisin patlok bi katno ngadap dagijis ngungu yublay na kabenta kani kapor ublay ay hanga pedeng kejing kot kejing kia bat nga ay kublay kerpang ia ka balang lumsiam lengba ka program komiti ka bapila khot yang bat pila ay benta yang ha ka bakum kani kasngi kani kalong kasin ka banengkong yang bangan yo ban kiu hajrong jong kani ka pulpit bat ban ya slok nakaktin ka ba im ka jong ublay hakisnem ki ba menshwa hakapor mangidang ya long lang ka way ngalayo benta ka way nagimit balang hagajing kren ka subject hagatu ka ying mani ka rim gi mani ka rit ba menshwa Henry hagaji seng sngiu try kumangalong kani kalong kasin ka banengkong ngai kublay kerpang yei pastor Pimaulong ibang asngaw kumukon hagajing idey jong alem bat king kesem ka jongki ai kublay yei pastor bisiling do pastor rangba ubalay lam nengkong neng syap yang hagasnem kat kendai spa prapo ar prapo lai ban lectur syerilingam ban yalap ika gospel Sibenai lenter har rilingam hakipor kiba menswa ai kublay ru ye pastor dirmbai ibelalong pastor hakapor kabangangarang don hangtai hakabalang maukar ai kublay ye pi teman besan iwei baro kidekat jengka komiti balang bat ye pi ki para bangej bi tepen sem len kerku ye pi pinang yo ya ke jing kot ke jing khia bat kham tam ya ke jing ye dei jong pi marmet bat lo jong kunrat hadin bangala yo ya ka telepon call program secretary bat ngala pediang ya ka program kumba pila penbej bat ngala duai bun sin ke ka kubor ka bangadei ban kren ngadon si bon ki kubor ki spa teli ki kubor Henry kalong ka hadu kata ban sngo thu ke ka kubor ka bublay ukwa yang abangan keren lembat pi hakabakum kani kapor hadin jo kijing tuai bet kijing perkat kijonga blay lopen i hanga lengbang mensemu jong u ya kawai ka bentana ka ktin ka jong blay bat kata ngala banbu kumne abiding in Christ kajing ya day ini doa. Sajisin patrai bi nga aingu yeme kene ka klip mat. Haswa ya ka banga ngan kren ya ka kten ka ba im ka chong me ka kten ka ba kho jablay. Isnei sajisin pat atrai. Ban penkentang yai penkentang yang usyekri betlot ubapap ubajat badu barem bagata kektin kaban mikno hagan ka klipmat kanum long de ka bor ka jonga ubreu atrai henre do mun semu chong me akan rad bi bakita ki bas ngau bat ki bas ngam kinyo ngau ya me ko trai kan rad ba mi pasyo hakimin sem bat ki do nut
Sim ko try kan rat ikan ika por ke bakordor. Pen kentang yang iwe piwe baro. Haga gertengu Jesu. Amen. Ngaladep pulai mene ya kan ika benta naga ketin ke jong blai naga gospel kat bakumu Yohanes kalanong ke bakhatsan ke babaro ngila landet ya kisibun ki dekat hakan ika lenong ke bakhatsan kadai ika lenong ke badon sibun ba ki jingmut kadai ika lenong ke badon sibun ba ki kubor kibas ngau bang, kibas ngau tenan. Kibatay mensem haduk kata-kata. Hakaba u Jesu. Ulapan pau yala de ula ai ya kanek farsi. Banga ngalong uding sawan bat mapi kitenat. Abide in me and I in you. Kata ke kenten kabaong tu yaine hanga bat manga hapi namar ba mau ulong uding sokwan bat mangi kitenat ya ketenat kabom seiso ungorno usenlatno but bread no. Kan ikaktin abait. Lane ikaktin kasih menong yaine. Ngikam sengotanat banbu ane ikaktin nongway kakam syai. Habong abait kemut to remain stable. Fix. Lane to stay constant. In the relationship with Him. Ke gospel ke jong Yohanes kalong tang maka ke gospel ha ka bang isyam ya kini ki kenten I am ngalong don sibun ba ki don sibun ba ki I am ki bau Jesu uong kibakit jeng mut haduk kata-kata. Bagadai. Kaparabel lane gadai. Kaparsi. Hakaparsi ngis ngautu. Kaparsi galong kabakit jeng mut haduk kata-kata. Kaparsi ka rifar lane ka kedau. Ia ka menor kabalalait no. Ka farsi ka teu ya ka menta ka present but ka farsi ka teu ru ya ka bansawan ka future ka ktin ngalong lane I am ka teu ka mut ka river siya ublehi ka teu ka mut siya kata ke supreme authority, ke supreme power, bat kum tater. Kane ke kentin ayam, ngiken mau, hakapor, ke bau Moses, uya kendo yo blay holum horap. Kejing keren kebejrong haduk kata-kata. Badu Moses. Wong kumno te try. Ngan yatu hagi Israel. Habakin keli yang amanu bapa yame. Bad habangan ong bau blay ulapa yang a. Kin ong ru. Kei kata ke kerteng jong to blay. Blay hang ne ulong I am who I am. Ngalong
ubangalong. Ngaday mga u alfa baru omega. Ngaday mga u sedang baru bekut. Hang nengi yu i. Ya kana ke jengmut ke jong try Jisu. Ha kana ke gospel ke jong Yohanes. Ukran sepang ke jinglong kawe oneness of divine and difference. Kebatai kekedau sepang kata man God relationship. Kajing yadai hapdeng ubreu baru blay. Kapan i baklem ublay undam dan ubreu. Baklem uding ba uding sowain enam dan kitnat. Naga takadaw bagakutin kajong ublay katkum ka gospel jong Yohanes lenong banengkong kadekot kabakat ar. Kong kat ki bala pediang yau Jisu haki la aibor bakin long ki kun ki jong ublay. Kat ki bala pediang yau Jisu yaki la kot bakin long ki tenat jong uding sok wain. Kum ki kun ki jong ublay lane kum ki tenat jong uding sok wain. Ngidon kamban sngotu kat tukat ne kita ki characteristics jong ki tenat lane ke jinglong kat tukat ne ke jinglong jong ki tenat baro ki attach how met ba ding so wai habakim don kajing yesno baru met ba ngim jukot iki kitna Henry yakitnat hi lakot yakitu kibadon kajing yata kajing yadei lane ka attachment kajing mi na une uding ba Henry ngide ban sngotu babaro kitnat kiba mi na une uding ba kimlong hagaju kasais kidon kitnat kiba he kidon kitnat kiba rit kidon kitnat kiba kamrit kidon kitnat kiba ilong healthy kiba penmi ya kisla kiba kiba itnat kiba pu senteu bat kiba sei usa kidon kitnat kiba i yapstai kiba stem kisla kibom ilong healthy bat kine kimla ban penmi so ngimde ban klet ya kene way bahakitnat don sibon ba ki manggaryang kabang ikot ki parasite haba persyang ban kiu honu ding ba ban yu hagani kitnat bat pin yu i ya ki parasite ki mangkaryang ki babon ba ki me ha ki babon kli kitnat batutip ba une mangkaryang uyai sanna kawe kapor sya kawe kapor ukjit lut ya ke vitamin na kini kitnat kin yu i begini ki parasite kini ki manggaryang ki he ki plung ki san ki depu sentiu ru bat ki seiru ki so manggaryang
kum wei nagi nong rep larangim la ban ngor yakini ki mangkaryang tutep bagi nagi tenat kinom shan dalai leiru kabakut ke jongki kelong ban yam compare lau deu tenat berit ne ubahe compare lau balong healthy ne compare ubalong bom ilong healthy wei haba uneu mangkaryang ulas dang ban bam ban kejit tetep bahagia wei kesengi uneu tenat unyam mar kata kum ki tenat ong utrai jisu pi pilong ki tenat to abide in Christ. It demands the total commitment. Kadawa, ya kejeng ai tilut. Kadawa, ya kejeng im gajongi ban serendar. Ngam tip lok bi haduk kat no ngilak ban sngoto. Haba mangi ngilong kitenat. Katno kita ki manggar yang ki parsait ki snok ki don. Haka jeng im ke jongi ke paman la kesui. Amlah banjir kerteng. Habarok ki liang haka jeng im ke jongi. Ki don ki parsait. Ki bak kejit iya kene. Kajor ten rai kebadan haga jeng im gajongi kum Kristan. Ong yepi kitenat baro kim long kejuk sais. Kidon ki bahe kidon ki berit. Haka balang ngimyelong kejuk baro. Kidon ki pastor, kidon ki teman besan, kidon ki rang bak balang, bat kidon ki pajba senrang bat kentai. Tutip babaro ngilong ki tenat lang ngilong ki eiru. Bat haki tenat baro ki manggaryang man ka klip mat ka jing im ka jongi. Giyok lat, ban rung, ban tauskum, bat ban san, ban hek ban plung, haka jeng im ke jeng ubriu. Nah kata kadau, mi sibon ki egi mi sibon ki jeng klumar, mi sibon ki jeng bakla, bat kita barok. Yalam siaka jengjat. Jisu ong hakajuk ke gospel cipau keledong cipau ke dekat. Ngangalawan ban ai ke jeng em ke bakerhai. Ke jeng em ke besuk. Ke jeng em ke bom don telit balak ban batai. Henry Satan ubalong nung tu, ulawan bantu, bat omday tang bantu, ban penjot, bat ban penyiapru, uta, udah mangkarya. Kumenglaong lok beij, ban yai sno lane ban sno, hauding so wan. Kadon kam kadawa kadiman ya kajeng im kajong abat kajong pi barok ban aitilot tialade bat ban but Jisu tibha ya kajeng long kajeng im kajong i kum nongi long kum nongi im uyo ilot ya kajeng gijong i kibadan hakmat jongi
Henry Wong tubsud lengba ka kardok kabawit kalenti Henry kaban lam siya kaban im uyu i yang apa dia pilok ba i ba pilong kitnat ki jong ding sowan pi persyang halakasngi ban le ye kat kum komon ka jong ublay Henry uyu i yang apa dia pi bangilong ki betlot bat ki beswai Yesu lo keren syai gospel yo Matias kalanong bechpau kadukot ka bakat reu hadu arpuat uang hakmi ngan pak no ye pi kum ki langbrot hapdeng kisuri alada kata kektin kabanganga ai hapi ungutrai kamdon pinum la banhien dan lelei ruwe ngisngo tu hangne banhyat baru trai kalong kelenti ke haduk kata-kata kedai kelenti jong jing ibeng kedai kelenti jong ki problems kedai kelenti jong ki jing ngosi ki babon ba penban kalong kelenti keban yalam sya ke jing imbom jukut hangne ngilak ban sngo thu lok bi kum kita kitnat jong ding sowan lani kum ki khon ki jong ublai balada ngim sumar nakine ki parasite ngim sumar nakine ki mangkaryang tetem ba omdano baklan pilong spiritual kat nuru PM hagi jing duai kat nuru Henry lara pim suma nakata kadau pol wong tulong pi ki bestat but ki betap dau mensi tin jong blai kalau mau jam nak benta jong i wei pi wei bar wei father baka kerteng jong u de father Anthony Fernandez une ordained priest breu ubala shekri hakakam kajong utrai kum upadar Henry haka step kat pratrik jong ubnai April kesnem ar hajar iwei hakapur prabeji men step uneu Anthony Fernandez ulalit pai biang siakan niam tenrai kan niam Hindu kalong kejing kemen ke bakrau kalong kejing kawai ke bakrau haduk kata-kata naga benta kejing wan pai jong uneu Anthony Fernandez la pendon buram ya kan ke sengi ke bakrau hang tai Delhi haka bagi Hindu ki babun ba na keleng saudong ki jaka ki wan but la rename ye u haka ka step kum usyanka deva breu ubasan po prasnem ka karta lai po snem ula shekri
kumupri sapok kabalang, ki Hindu ki nyokor, haduk kata-kata yu ubat ki ong, bahkan eka step jong jing kapat ribet. Une ubreu, ulapau hakim media, bat une ubreu, renda ke jing sengau serong, hakim media, bat uang ngakerpat ya ke central government, bahkan sange no sisndan, ban appoint ya ki bishop, hari India, dah kebatikan. Iyo Neo Fernandez, ubala syakri laipos nam kum uta ulengdo hagabalang. Henry udang long kum uta ukarnal Christian. Ubreu ubam syamla sumar yalade. Hagabaki parasite lanegi manggariang. Kiyo lad ban tauskum, bat ban kejit yagi kebakordor hagajing im gajong u, bat kabakut gajong u, along gajing yap. Margatang iyo ba omdan bahe, omdan bakrau hagabalang, ban ong nga. Namar ki manggariang, kim salia lagi tenat ki bahe, ki tenat ki berit, ki bam napang. Abiding in Christ, kajing yadai badu Kris, kalong tangki to, ki bayai side by side. Lani marsendak baru terai. Ngimlak ban klet yo polika, bishop juga Smyrna. Habalapan bor yu baun len ya kakerteng kajong terai. Haswa bunya, haswa ben penyap yu. Uang ngamla ban len ya kakerteng kajong Jisu. Ubala kerku yang ubala yalam yang ubala penlong yang nadu pasdang hadu kena klip mat kumne kumangalong. He did me no wrong. Simla le kano kabasniu. Henry uyalam yang hagi bentab baro. Tangam lah ban dinai ban len ya kekerting kajong. Upol uang, ubala ban penyeklat ya kejeng Kris, hato kadai kejeng pang, hato kadai jeng pensitom, omdan kawaipat kadau, kabala ban penyeklat no ya kejeng ju Kris bat nga, pengupol. Dok bi ngadon sibun kinuksa. Ngantip kepor, kalah, keailat yang abangan keren. Layu badon saungut kibreu, hakway ka family. Hangtay har Romania, kari komunis kipor kemensua. Barhaba ke sorkar kalau tip yaki bagi longki Kristen, kilongki nong yalap, lakem yaki, bat la bisyar yaki, haba la bisyar yaki la shem, baki long dasisya ki Kristen. Haba kut karai juga juga bisyar, bantep im yaki, apa kendau. Habalapan kre, agawai kesengi, lati ya agawai ketleu, kebejleu bah.
Bat lapen yeng yaki baro saungut. Kisipai lembat bisyar ki babun ki bayang hajrong jangan ada ketleu kiang. Tujuh bab yang itang sikenten hatu pilong lakloi ne ban len ya ka kerteng ka jong utrai Jisu juong tang sikenten yes or no. Agada kapor isipai kibabat lagi jong kibelsya lane gitu jing tong kendau nang ne jrong kine barok saungut ki khmet jong ki khmat nang thina po thleu arngut ki khon iwei kentei bakam he berwesen kila yam kila len yar ki og daddy thing for us. Hatu ko pa pimperkat mo yung future ka jongi. Pimperkat mo yung kalaway ka jongi. Balay ko pa pimong no pimong yes. Tang sigantin piong yes pa. Lara biang yang inang nena tliw hang te hejrong. Wah, hakata kapor uyam upang not na marga jing yam jong kiko. Kat budang pai kenriang kumne syatay saban jubab ban ong yes kakminang ne naliang kadiang kala syembro artligi kti nang ne nakakli jong u. Bat kalapan pai pat ye u syane chwe galiang kong say no. Bat ulo ong no. Hangta Marias ong kumta. Nong bisyar nang te na jrong lo ay hukum ban bread kendau. La bread kendau ter siter. La bread ban tep im yakine kat bagidang yeng. Bat ke kemi kalayalam ya kene ke jing ruai bong in the sweet by and by we shall meet in the beautiful shore jing hun ngin sa syem ya ke jing hun sebeneng kat bagi dang ruai ya kene ke jing ruai ki kendau ke benang bread nang tena jrong suki yuk sngau ya kesur satang laingut kesur jong ukun uberet kalajakno hadin kat tokat ne minit kesur jong kakun kentei kalajakno yuk sngau satang artli kini kisur jong kakemi berkupa hadin kat tokat ne minit kesur jong kakemi kalajak bat setang sipang kesur jong kuparo kalajak latep im yaki hapo kane katli magbe ij kitnat kiba shisha kiba yai snok hauding so'wai yai ne hado bakut haswa bangan syong ngakwa banitu ipi sakawai bun ba ngangay na pedeng jong pipitim. Henry ngan itu nak kabenta jong kikat tukat na gibom tip. Pi gibetip wat nam sngop tay. Nak kabenta jong gibom tip. Pitim. Don we breu. Bat utaw day nang ni na mekalia ugaro. Kakerteng ka jong ugalong unok seng. But ude breu,
uba pediang nengkong neng syap yaga gospel hakajing wanelap jongki baptist missionary hang tai hari lom karo. Hadin bau neu breu lo pediang yau Jisu, lo pediang yaga gospel. Kalok jong u, bat ki kon jong u baro arngut kila pediang lang yau Jisu. Kaneka family kalong ka family ka kemen, kaneka family kalong family ka suk haduk kata-kata. Man ka sngi ki em ka jing em ka dap ka kemen kerhai hagil yang baro. Namar bau Jisu upen dap ya da ka jing kemen ka jing em ka jongki. Kensan kaneka kubor kabalong Kristen latip labna haki bobon ki jaka bat une unokma lane une urang ba snong lesngu dom lesngu bitar haduk kata-kata ka ying jongno ka bakum kata ka ying ka balestat ka bapdiang ya kata ka niam ka batmai kabalik kumta. Nakajing dom, nakajing ikren, way hadin way pat. Lami kajing kluit kabahaduk kata-kata. Baru nokma wang aday ban kot dorbar. Batla kot dorbar, hagwe kesungi. Haswa ban don ke dorbar la don ki priplan ki beper. Kumno ban penjas don nakaneka pertei. Ya kaneka niam Kristen. Kapas sedang banwan suktit hakane ke ying jong ni nakseng. Breu da ke jing syong shit. Kilai lumlang bat kilai wan lut hakata ke dorbar balakot utau rang ba snong unak ma. Om dei tang napo kane ke snong han rela wan ki snong ba marjan ru. Da ke jing bitar Padai ban penjak sendon ya kini kisaungut ke family. Ba kilit long Kristen. Haga jing bisyar jong ke dorbar ke baheba. Kabekut kelong balada unok seng bat ke ying ke sem kim pai pat sekaniam ke berim. Kerai kelong ban penyap. Dak besiat deki kenam. Habala keli yau nokseng. Lapen yang yakinegi saungut ki family. Batla keli yau kupa. Yong bamin jubab. Lamilong la kloi ne em ban pai biang siakan niam tenrai. Balada mem ko ngu ya ka rai jo ka sinong. Ka bakut ka jong me kalong. Kajing ya. Ka jubab kalong Hangta uyeng unok seng da kajing kemen. But utau ya kena kejing ruai hang tu. Wang I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Ruai ya kena kejing ruai. La jon lang ya kena kejing ruai da ke kemiru. La ruai hang ta no turning back. No turning back. Kat ba kidang ruai kena kejing ruai. Ki kenam ki lesiat ya kini ki arngut ki kun bat kila kelon yap hang tu hasian. Hakmat pajba bobo. La kelibiang ya ke kemi bat ya ukpa. Bong pej kene ka last chance ya pi. Bapin pai pat sekan diam tenrai. But nokseng lo jubab. Wong
em ngan nom pai di ruai ke de jing ruai the wall behind me the grass before me no turning back no turning back hadin nang ta lai hukum biang ya kini kisipai kini ki breu ban penhiap ya kini ki arngut ro akseng lor ruai kini ka jing ruai ka bakadu wong do no one join me still I will follow no turning back no turning back la siat daki knam yakine baro arngut bat baro saungut ki metiap kila tiak yap hakmat ke dorbar ba hangti harilum karo yakane ke kubor la ra ningkong ning syap cha Australia bat la publish ka way ka magazine Japang kane ke jingjia baro kabalaja hari India ya kane ke jingruai I have decided to follow Jesus la ruai ning kong haka crusade ke jong beli keraham ha Amerika haka snem kat kendai spa rupo bon na pedang jong iki kasi bon na pedang jong iki nong Meghalaya ngimtim ngi perkat bagane ke jingruai kedege jingruai ke manak siliang duriau Henry ke jingruai ke bami nang ni narilum karo lok bei om don ka om don nak wipat ke bakam krau ban ya ke jing Chris lara pilong kitnat batla da pilong da shisha kinong but ki jonga ongutrai tupan kan long blai kwa yang abade pilok be bangin sngotu yalade bangilong kitnat tulong pi kibastat tulong pi kibadap daw munsim baki manggariang juga de kepertai kinam yo lat bantau skum hakajeng em kajong abar kajong pi blen kerku